Число бүгін қашан? 5 май 2022 жыл. Алапқа район Көктерек айлы өкіметінің 88 жылқы дос болдарыбыздың 88 жылқы дос классташ жора жолдаштардың ынтымағын бекемдеу үшін бізге дайым ойнап жүрген волейбол ойнауызды ойнап досуызды ынтымағымызды бекемдеу үшін ойындарды ұйыштырып атабыз. Мына бүгін қазір Айғыр жал менен Қанышқая экөө тең Чаткал район командалары. O balon emas mı? Haydi benim. Nereye götürdün? Nereye götürdün oraya? Böyle ne istiyorsun? Evet, oradan gaz vereceksin ama. Kamera gel altından arka vur top. Başta tuttum.
şu gelirken ulaştırıp falan. Buraya tutaklanmış gidiyor. Hazır yol getir. Sırazıma geldi. 80 aldım. Kolye almıştı da bolda. Kimiz jengdi? Tanışka. Birinci nimede? Birinci tayinmi? Birinci partiyada Tanışka jengişke jettik olanlar. Bu vaqtda alib boraverib, bu o'xshashda